Ngizofunda izeluleko zikaShembe emzini wasePhakameni. Mhla ka-7 March ngo-1932. Le ncwadi engiyifundayo obaba abangcwabayo la ekhaya banayo ibhalwe la ngaphandle ukuthi incwadi yomngcwabo nemishado. Ngifunda uverse 45. Nangale yamini ngikhuluma eParadise ngafunda le ncwadi ngasho ukuthi ngifunda kephi. Ngizofunda ke bangcwele benkosi. Ubusisiwe onesawu ngokuba nayo hawukelwa mhla ehlelwa usizi. Ngokuba usiza akusona lo muntu munye labantu bonke abaphansi komthunzi welanga. Noma usakhulekele namhlanje usizile kusasa nawe uzobhajwa njengabanye ade bebhajiwe izolo. Ubusisiwe uhambe emkhondweni yababi efisa ukuba bakhululeke ebini babo ngokuba naye uzobhajwa kusasa. Abuzo lokubuhlungu bebuziwa yilaba izolo namhlanje. Ubusisiwe bopha amanxeba abalimeleyo ngokuba ukulimala akusikona komuntu oyedwa okwabantu bonke abaphansi komthunzi welanga. Uma uphilile namhlanje nawe kusasa uzolimala ubafuna bazokubopha. Ubusisiwe oyesula inyembezi kwabadabukileyo ngoba ukudabuka akusikona okomuntu oyedwa phansi komthunzi welanga okwabantu bonke. Uma ungadabukile namhlanje njengabanye kusasa uzodabuka ubafuna bazokusula nawe inyembezi. Ubusisiwe ungahloli izono zabanye abantu efisa ukuba bakhululeke. Ubusisiwe lowo ongayibeki indlebe yakhe kwabahlebayo ngokuba uhamba ulalela inhlebo zabantu. Lokhu kuyimpandla sosonke isono. Ngokuba ungamthanda kanjani umakhelwane wakho unesazelo sobubi ngayina. Ungakholwa kanjani umzalwane wakho omwamukela inhlebo yabamhlebayo na. Ubusisiwe ungahamba emgaqweni eyicijisele inhliziyo yakhe ukuba ahambe lalela okubi kwabanye abantu. Yena aze akhubeke enhlizweni yakhe abe isitolo sezolo zabantu eyibutha ngendlebe yakhe. Inhliziyo yakhe ingeke imenameze uJehova ngokuba inhliziyo yakhe isebeveni izono zabanye abantu. Ahambe ebutha ngendlebe yakhe ayitshale enhliziyweni yakhe kube ngazi ukuthi izono zakhe. uJehova angeke ahlale endaweni encindeze njalo. Ubusisiwe ofisayo ukuthethelela unolahlayo. Qolobane ephilisa abantu ibuthela enqolobaneni iyothela enqolobaneni kube ngokuphila kwabantwana bomnikazi umuzi. Ngisho lokho ukuthi ubusiwe umuntu oqoqa izoni ekoneni kwazo ayibuyisele endaweni yokulunga ngenhliziyo emnene. Uhle umuntu agcwale amanxeba enyaweni ehambe eqhuzuka ematsheni ehlatshwa nasemeveni ehambe efuna abadukileyo emkhondweni okulunga bedukele bubini. Uyathokoza kakhulu uNkulunkulu ngomuntu onjalo. Udumo lwenyanga yokwelapha alukho kwabaphilayo. Lokulaba abagulayo ebasindisileyo ngokwelapha kwabo. Iyabongwa ihlobo zalabo bathi begulelwa. Kunjalo komuntu okuthi izoni ayigone njengoba uyisoni kanye nazo seyisindile ezonweni zazo. Uyabongwa uNkulunkulu lomuntu azuze umqhele ongaboniyo. Njengenyanga yokwelapha abaningi bomuntu bayiholela ngeyinhliziyo ezimhlophe ngokuba sindisela isihlobo sabo. Yiba nesihawu nawe ukuze uhawukelwe ngomuso. Unenhlanhla embi lowo uchitha izono zabantu enhlanganweni zendlela. Umuntu onesono akaphumule ebusuku nasemini uyakhala kuThixo ethi Baba ngisindise. Wena ke uthi uThixo amukela ukukhala kwesoni
esidabukileyo wena ukusiceba na yesaba ukuhlola izono zabantu hlola zakho izono ukuze usindiswe ungahambi uhleba abazalwane nabazalekazi bakho obabonile ngoba ebusuku nasemini basenyembezeni ngezono abazenzile phambi kwenkosi uThixo umnene uyawukela umuntu uyathanda ukwazi ukuthi akusiko ababi bodwa abonayo na nabalungileyo bayona qoqa umlomo wakho ungabi banzi kwabonayo ungaba banzi kakhulu izono zabanye abantu uma uzonda ababi uThixo uzokuzonda nawe ngoba lapho kuhlala khona uNkulunkulu ilapho kuhlala khona izoni Usisiwa nenkolo ebekezelayo engachithi inkolo yakhe ngenxa yabantu ababi nongabalandeli ababi ngemkhuba ngisho lokuba lilizwe kahle lelizwi uma omubi eza kuwe ngobubi bakhe noma ngentukuthelo ethile nawe umhlangabeza ngentukuthelo awazi ukuthi uPaul wathi encwadini yakhe na Roma 2:8 uthi lapho abangalaleli beliphika izinkangi uThixo uyobanika ulaka nokuthukuthela lokho ke isibonakaliso uma uNkulunkulu engasekho kumuntu ubonakala ngolaka lenhlebo aqulule yise Jobe wakhuluma futhi ngabo encwadini yakhe kaJobe 24:13 ungachitha ukukholwa kwakho ngabo uma unelaka nawe umhlangabeze omunye ngolaka ngoba abekathiwa ubunini nobabili ulungile na ngokwenza okunjalo uyamphika uNkulunkulu kanye nabamphikayo kuhle ukulalela izeluleko unokuzidela izeluleko kanti ngomuso uzoyifuna lezi ziluleko kepha sezikude nenhliziyo yakho amen